بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ميدا أقول من معروف مفهوم سلسلة واحدة كمجيفة وموضوعك ميزانك بوروغن داني عملتك بهيغت رب دي ستري أخونا أختم شكرني أقول من دنيا حياتك كرم ميدا هوريها مسكتك بس هيكم ميزان بوركور متك पूरा मासिक कम गालगुण में हादन जे ए इंसान है कि दुनिया का हया वेद कुर मफहोगा ए हयात का इंसान आकुला हुरिहा अमल अल्लाह सुब्हान व तआला का हजरत का हादिर कुरबा इंसान का अमल तक मीज़ान का किरी ए अमल तक अल्लाह जज़ा देवान में एक इंसान अबदुस कबूल को एक मच्छे ना के में अमल तक बटन कुरंजे كيد قرآن الله سبحانه وتعالى وحي كرافني ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تمن إله إدوهغا قيامة دوغا عدل وركمك ميزان تبهتا وحشيم تيلف بهتا ميها عمل تنگ ميزان کا کرن فلا تظلم نفس شيئا ادوهم ابس نفسك بانصاف نكر بهت وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها ميها كفا وعملك ربي اترك منبرك عملك مغا يس اتينا بها تمن اله اتشن حاضر قربا وشيمه وكفى بنا حاسبين مولن حساب الله فراتك مغا تمن إله فدوة جنبه رب العزة أخونا أختم إدوها كي أرغون من عمل تكا مدوغا هدان نتفاوا عمل تا غافل فاوا عمل تا بس أرغون من كريمتيغا فننا ندوس إنسان أبني إينا عمل تكا مدو غافل إينا كولا كنتك إينا هدان كورا غلونس إكان كم ميدو دنيا إينا هدان كورا غلونس إينا غهمة شكنادي أحصاه الله ونسوه الله وني إتجت ركّا كربّا إبامه وني يعمل تكا مدوغا غافل وهندان نتالف إهندوغا أنياوري مجرم بنان ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا مفتكي كم فدفتنه فب بيبه هندوغا فين هلوار هندوغا وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فين هلوار هندوغا أنيا وريم فنانه مجرم فنانه إفتوغا وكنتكا مدوغا بيروتي فاوات أدي بنانه مي كم فد فتنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها مي فتوغا نتي كوده اتش بودو اتش بس نولي دوكرباف ووجدوا ما عملوا حاضرا إبامهم كل عملت اللي حاضر فواتي إبامهم فنانه ولا يظلم ربك أحدا أدي كذلك فانك بالرب إبس فراتك أنيا وريودي نغنبه إفتوغا إنسانا نكرا إبس عمل نوانه أدي إنسانا كفوا إبس عمل نفني بس ندان إفتون هريا عمل إفتون إنسانا فنان عملت الميزان وكيرن كيت قرآن الله سبحانه وتعالى أنغوافني سورة المؤمنين ستيك ديك ستيك تين وحي قربني فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون إميهك ميزان بروج جميعا إبهي هيوم ولتوك تلف بروج جميعا فأولئك هم المفلحون فهي إبامهن كي كامياب وعنميهن ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم أدي إبامهن عملتوك ميزان ليو جميعا
fahi ebamihunki ebamihuga nafsuta gelli halaku fawa mihunne fi jahannama khalidun daima narakaga demiti bene bay gotuga e nafsutoga ahulurimbe ekamuga sawbun ebamihunni gelluma halaka kurmatlanami lobe izzateri ahunna waqtu algon men midakkani algon menge wahak algon midakkani ehem bayaku hazir pure wahake nu ehem bayge amaluta mine kire wahake nu algon midakkani algon men komme fardaku allah ga hadratan hazir kurene wahak ekalanga hadratuga algon men kolab betti ekalanga hadratuga mizan betti e mizanuge ekkolan eenage hewamaluta anekkolan eenage nuba amalutan ele manzaru balahattagen eena hunnan e kiruma fahuga e mizanuge natija emme fahuge natija ki eena daima ikhtiyar kuranje natija eggoteki hewamalutoge fek burave eena suwargonu anekgoteki nuba amalutoge fek burave e mizan burave eena narake badigen diu e maqama algon men komme insanaka kurimatlan jehene ei e maqamakan algon men birogen fikamuga wanama birwati wejjekamuga wanama e birwatikamuga macce duniyega hayan hegutuga ved kurma sabun algon men kamyab libene maqamak ei algon men e maqama me ghafil wejjekamuga wanama duniyega hayatuga e ghafilkamuga macce insana eenaga amalutaka me ghafilun sabun insana abajari wane maqamak e maqam ei algon men abadus hadanko e maqam algon biritu anje maqam allah subhanahu wa taala hadratuga insana hadir kurene wagut lobe izzateri akunna waqtun nabiy sallallahu alayhi wasallam hadis basfuloga mizanuga amaluta burwegen daane ete baawra amalutage gwahaga bayan kurafe jumla gotega mihage komme heyo amalaki ves eenage hewamaluge mizanuga wazan kurwenech adi eenage komme nuba amalaki ves eenage nuba amalutoge mizanuga wazan kurwenech ehema heyo amaluta gina kurima eenage hewamal eenage hewkamuge mizan hewkamuge tilafek barwegen daane nuba amaluta gina kofiyam eenage nuba amalutoge mizan barwegen daane nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurafori bay kankam algon mitanga ishara kollana ekade faanu farapun waridun asave bay du'ataka zikurto gwaaka hewkomuge mizanuga hewkomuge tilafatuga boradan hore amalu tawtere egotum bayan korafoe e zikre subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi mi basurta mizanuga bardan hore eta guneka barwegen daane amalute gotuga bayan koraf ummul mu'minina juwayriya bint al-harith radiyallahu ta'ala anha kiban riwayegen be edduega nabiy sallallahu alayhi wasallam padistamadu korabage nikma wadagen ekamana ekanamana namadu korabe tanuga ishind wadagenne adi nikma wadagatuma fahuga eburi ekade faanu duhaage wagutuga egmaneki idoru mafahuga irkolaga fahuga duhaage wagutuga eburi ekamana gariha badagen girugaves ekamana innivi hama e innevi tanuga zikuru korew mattaka wara gineru zikuru korama ekamana innevi de nabiy sallallahu alayhi wasallam suwal korewi ma zilti ala al hal allati faraqtuki alayha kamana eirun surati innawani hama timan kale fa nikma wadagen neveru in haluga he egmaneki zikuru koraban e innevi gotan he dia innevi ekamana dannawani ade the nabiy sallallahu alaihi wasallam ekona dasko devi hadis korwe laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin timan kalege faanu kamana yafoga mane kamanage gaatu niktuma foga timan kalege faanu hataru kalime vidalu wimuwe thalatha marrat tim fahar law wuzinat bima qulti منذ اليوم lawazanatuhunna miyadu tiba mihuriha kamana mihuriha wagutegga tiki huriha kalime eka midennevi hataru kalima timfar mikiyonu hataru kalima wazan kurevun kamuga avene mes mizanuga e huriha echcheka bure kamana tiki be huriha echcheka bure baru dan huri kalimateke kamuga e kalimate begen daane ei subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi timfaru mi dua mi zikr kiyun ei mizanuga bore begen daane kalimate kamuga diskore
همهم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مي دعاء مي ذكر كيوم أدي هم يجيتورون مي حديث كنبي صلى الله عليه وسلم جماعة كرافور إن كم مي هج صالح دريكو مرو ديوم إكمتك إينا كتري الله سبحانه وتعالى حضرة درما يا ثواب أميد كرو صالح دريك مرو إينا أبو سلمى مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمى كبر رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخن بخن كيفان حديث كربي بخن 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 مي كلمة بينون كرني ورم متوري درما يا ثوابك එකමක හිමනේ කංකමක වාහකයන් ඉෂාරා කරවමට හුරි හේකමක බොඩකමාය වරම් මත්වරි සවාබේ කමක ගහුරුමුගේ ඉෂාරාතක බේනුම් කරේ බහෙම ලිඛම්සින් මා අස්qලහුන්න ෆිල් මීසාන් ෆස් කමක ගේ උෆාවරික මුඛබර් වා බයන් කරවන ඒ ෆස් කමක මීසානුගා හාදහා බුරදම් හුරි ෆස් කමක හදිස් කරේ ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් වසුබ්හානල්ලාහ් වල්හම්දුලිල්ලාහි වල්ලාහු අක්බර් لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر مي كلمة مي هذا بريغم با كلمة کے حدیث کرے ہتر کلمے گواہ کے بیان کرے فسک میں گواہ کا حدیث کے اشارہ کرے فسنا کما کی والولد الصالح يتوفى للمرء المسلم مسلم علق مرودا صالح دريق کے سبب دری فل مرو دیاما فيحتسبه الله حضرة درما يا ثواب امید کو ඒන කෙත්තරිවේ මීහා ඒ මීහගේ හොරි ෆාසිදු දරියක මරුව දියාම කුරා හිතාමෙ නු ඒන කුරානි සාලිහ් තක්වා වරි දරියක මරුව දියාම ෆාසිදු දරියක මරුව දියාම ෆහරෙක් ගා ඒන උෆාස් කුෆා ඒනක නුබාකම සලාම වියතිවස් ඒනම සාලිහ් දීම්බරි තක්වා වරි දරියක මරුව දියාම එකම ඒන කෙත්තරිවේ කමට්ටක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ අමල් වෙයි හේකම්ගේ මීසානුගා හේකම්ගේ තිලෆතුගා වර බොරවගෙන් බා අමල් එක්කම ගලවන් هم فس كمك واه بيان قرا فوني اي لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر مهتر كلمه اي ادي يگيترون صالح دريكو مرو دي ميها اكما كتريو هم بباوت ذكر تريغا ابو مالك الاشعري رضي الله تعالى عنه كبان روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي الطهور شطر الايمان صاف طاهر كم اي ايمان كم دبا قلبا كم والحمد لله تملا الميزان الحمد لله هي كم ميزان فرالا اتكم الحمد لله تملا الميزان الحمد لله اي هي كم ميزان هي كم تلف فريغن دا اتكم وسبحان الله والحمد لله تملأان او تملا ما بين السماوات والارض سبحان الله والحمد لله ميده كلمه وداي بماي دمدغا واها تنك فريورغ درميا ثواب لبيكمغا والصلاه نور نمادك نورك والصدقه برهان صدقه اي برهانك حجتك والصبر ضياء كتركمك عليكمك والقران حجه لك او عليك قرانك تبايتك او حجتك وانك تبايا اكولا هكيدين حجتك أو عليك الوقت تبايا دكولا هكيدين حجتك كل الناس يغدو كم إنسانك سهندو جاي نكمجين بازار الوقت مسكت ده فبائع نفسه أين أمر أنني أنك نفسه وكالة فمعتقها أو موبقها أنك نفسه وكالة إجودك نفسه أين منيوان كره نوتا نفسه أين هلاه كره بيتانك مثال جسافوني أقول من إنسان أنكي مسكتو هندو نيكون فدين كم إنسان كو هندو هيلاغين إينغي نفساغين نيكونني إيه نفسون كولا عملتك جسوم إيه نفسو سلامتك مغو اختيار كوري أدي إيه نفسو كورا عملتك جسوم إيه نفسو نركاغ مغو اختيار كوري هلاك ودي هم كم نفسه بس إيه نفسو بيكالا إيه غدك هيوغتوغا إيه نفسو استعمال كو جسوم إيه نميلون بنركان سلامه أنا غدك نوباغتوغا إيه عمل كورم سوم إيه نفسو نركا حبو එම කොම්ම ඉන්සානකස් කොම්ම දුහවකස් මිබාමත් අමරතක ගදෙමි හොන්න එගොතකි හේගොත ගදෙමි හොරුම් අනෙගොතකි නොබෑ අමරතක ඉන්සාන දෙමි හො එහෙම් බීමා මිතාක බයන් කුරාෆෝනි මීසාන බේගොත වාරදෆා කලිමේකයි අල්හම්දුලිල්ලාහ් තම්ලඋල් මීසාන්
سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض سبحان الله والحمد لله أي وداي بماي دمدوغا واهاتنه فرالا اتچگه هيوكمغا درما ثوابك بدكم متا بيان كرافون هذه حديث كربي أبو هريرة رواية سوي صحيح مسلم البخاري كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دي كلمة بي رحمن وانترسكلان حضرتك لوبويتكم بودوغمبا دو مچ لوي ميزانوغا بوروغمبا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دي كلمة دو مچ فسيح ميزانوغا بورا رحمن وانترسكلان حضرتك لوبويتكم بودوغمبا دي كلمة مي ما بور تكليفين اوغمن جه كنتتگه نوغه نمس الله سبحانه وتعالى එකංකම් ෆසේ කුරබ්බා ෆි අලක එකංකම් ෆසේ වෙගෙන් දානි අලගොන් මේදු විස්නාලිකම ගාවියස් කොන් දුවහකතෝ තිමන්න මේ zikru කියාලි විස්නාලාරුගා කී දුවෙන් හදාන්න මෙහෙම සාගමන් තරේක තිබේ වර ෆසේ එක මෙහෙන්නමස් الله ෆසේ කුරබ්බා ෆි අලක එකං ෆසේ වාන එකං ෆසේ වෙගෙන් දානි තක්වා වරින්න දීනුගේ වාජිබ් තක රක්කාතේ උලේ නිහුන්න ෆහරග්ගාස් අල්ලාහ් හරාම් කරේ කන්තත් කරාගෙන فاسب غتوغا ميها حيا بيت كورا ميها ذكر كورما تسبيح كيومكي اي ابسانغا فسيك منومه اي توفيق الله ودبانه هناك اديكم كاين فائده بس نقران دينك واجب تنين علاكم غوانا لو بدي زتري اخنا اختم هيكم ميزانغا بوروغن دان عملتو تريغ نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي ريوتي اخلاق مستكنا معامله كرو مي بس هيو ميها كنوني كروينك منو ඒ රිවිත අඛලාකකී ඒනෙන් මීහෙම්ගේ කුරිමතීගා ඒනගේ හර්ෂිකණ්ඩුගා ඒනගේ අඛලාවගා එක නෙතිස් මීහෙම් කුරිමතීගා හෙදිගෙන් දෙක්කෙන් රීතිකො දෙක්කේ නෙච්චේ නුමේ ඒ අඛලාකකී ඒනගේ තොබියතුගා හර්ලාෆා රිවිත සිවතගෙන් එකියකි කන්තත්තගා ගුලිගෙන් ඒ රිවිත සිවතෝග අසර් එම් මිහුන්නාක්ක මුආමලා කුරන් එබ්බසාලෙගා ඒ රිවිත අඛලාගේ සිව මීහාගේ තොබියතුගා අශගන්නවා ෆයි අඛලාගු මච්ච මීහාගේ නෆ්සු හානුවා ෆා නෙම්මිය කෂෙක් මීහුන් කුරිමතීගා එකියකි حالتව රිවිත අඛලාගු මුආමලාත නුකරවේ එහෙම ඉල්මුරින් අඛලාග තාරීෆ් ක සිදාලා පවනේ මීහාගේ තොබියතුගා හුන්න සිවතකෙන් එබ්බස් තකුලීෆක අනුලා තෆාතු حالتක ගුලිගෙන් ඒනාගේ අශිගණුම් බේරුවගෙන් අන්නනියේ එහෙම මීහාගේ නෆ්සු රිවිත අඛලාක රිවිත බහ මිස්තකුන්නා කුරවේ ඕගාතර රීති මුආමලාතක මීහා හානුවා ෆරජ්ජම් ඒනගේ මුලි හුරිහා මුආමලාතක ස්වෙගෙන් දානි هيوكمගේ මීසානුගා හිමෙනෙගෙන්දා هيو අමරතකේ ගොතුගා නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරේ අබු දර්දා ෆරාබ් රිවායගේ අසාවේ ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق ميزانوගා කිරේ අමරතෝ තෙරින් වකින් රිවති අඛලාق වර බුරදන් හුරේ එහෙන් අමරතකේ නොවේ وان صاحب حسن الخلق همකෂෝරන් රිවති අඛලාقගේ වෙරියා لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة ريت أخلاق سوبم نماذج الرودهفا ميها الدرجة أين واصلوا أين ريت أخلاق سوب ورم مهم كم أخلاق هي كرمك ألقون منا إمجاتو معاملة كورا ألقون منك ممبر فانا ألقون منك أمبيدرينا ألقون منك وشاعين وله مسكت ما هؤلاء مسك كورا إمها فراتكاي إكورينا أدي එනුම්ස් ඉන්සාන මුආමලා විෆාරි කුරා මුආමලා කුරා එම්මා ෆරාත්තකයි කුරිහා ෆරාත්තක එක්කොබස් රිවිත අඛලාකුම් මුආමලා කුරුන් එයි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දිබ්වාෆා මතුවරි ඉර්ෂාදෙ ඊ ඉස්ලාමුන් කමුගවානම ඒ ඉර්ෂාද අලගොන් මෙන් තබාවන්ජේ හැම ලොබ දිසිතර අඛුන්නා අඛතුන් හේකමගේ මීසානුගා බුරවෙන් දාන අමල් තගතුගා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කුරවේ ජනාසාගේ කන්තත්තෝගා බෑවරු أبو هريرة فرق من رواية فاوي ودالو النبي صلى الله عليه وسلم حديث كروي من اتبع جنازة مسلم کے جنازة اتباع جميعا إيمانا واحتسابا إيمان ترك معكم الله حضرة درمايا ثوابا إدي إخلاص ترك معكم وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها جنازة كفاتم قسينك مچ نمادكم إينا ورلا نمندك إينا أكم هرجكم قوانا فإنه يرجع من الأجر بقيراطين إنا درميا ثواب إمبري أنني دقيراتك منبرك ثواب أيكوك كل قيراط مثل أحد كم قيراط أحد فربدها إبر وجمي ومن صلى عليه ثم رجع قبل أن تدفن نمادك ورلمك كرين إمبري أسكم قوانا فإنه يرجع بقيراط
فهي إنا إمبري أنني قيراتك سواب يكون إما قيرات دي قيرات واق بيان كرافني كم قيرات أود فربد عبر وجنبا إجمانه كي تباع عمرتكم قيام الدو ميزانك عمرتك كريم بلاغك مفد عمرت كفا إنما أحد فربد إفد وجنبا ورك بردن هوري عمرتك إنا هيوكم ميزان الله نبين أود فربد كي ورب بدو فربد مدينة إما بدوك فين نقولنا فربد جانا ك 1 كيلومتر ديكم هوري فربد أود فربدك أدي أرغون من ذلك لوبيوا فربدك بدوك حديث كوري جبل يحبنا ونحبه أهرمن ذلك لوبيوا أهرمن فربدك ذلك لوبيوا فربدك بدوك أهود فربد سمكوري فاون إفدا ماتوري درما يا ثواب لبه مسلمك جنازة إميهك بارو يجيكم غانا هم هيوكم كميزان بورغن دان عملته بدوك صدقة كورم نبي صلى الله عليه وسلم بيان كرافه كيت قرآن الله سبحانه وتعالى سورة 7 39 آيات وحي كرافني قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له كليك فان ودار واشي هم كشر تمن كليك فان غير رزق لانغ يبسط الرزق لمن يشاء كلانغ إراد كربي على رزق تناس كربي كلانغ علتك متره كلانغ علتك مترين كلانغ إراد كربي على رزق تناس كربي ويقدر له أدي إنا එකලාගේ ඉරාද කරවේ අලුංගෙ තෙරේ මකි බයක එකලාගේ රිස්කු දති කරවේ අල්ලාහ් ඉරාද කරවේ අලක ඉරාද කරේ මින්බර දෙබ්බනි බයිමි හොන්නයි ඉතර දෙබ්බා ගිනන් දෙබ්බා අන බෑම රිස්කු දති වෙස් කරවා අල්ලාහ් එකලාගේ හික්මෙ වන්තකුම ඉන්සාන ඉම්තිහාන කරමට්ටක රිස්කු දෙබ්බන එෆෝ අංගවනි වමා අන්ෆක්තුම් මින් ෂයින් ෆහුව යුඛලිෆුහු තිබාමිහුම් හේදකොෆිකුම් මෙච්චින් අල්ලාහ් මෝක හේදකොෆිකුම් මෙච්චින් ෆහි අල්ලාහ් එච්ච තිබාමිහුම් නට්ටක ෆහර් රක්කා කරවානෙත එම් හදිස් කුරාෆනි මා නකස මාලුම් මින් සදකා සදකාතකුම් මුදල මදන්වාන් ඒ අලගොන් මෙන් ෆොරවන්ලා එච්චෙන් ඒ කියාමත් දෝ හේකොම්ගේ මීසාර අල්ලු මට්ටක එම් අල්ලාහ් අට්ටක හේද කුරේ කොම් මෙච්ච අදි අලගොන් මෙන් හේද කුරා මින්බරක නෝ එච්ච කියාමත් දෝ අලගොන් මෙන් හේකොම්ගේ මීසාන ලෙවෙනික එච්චෙන් අල්ලාහ් ඉතුරු කරවා වහුව ඛෛරු රාසිකීන් හේ රිස්කු දෙවා ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අබූ හුරයිරා කිබන් රිවායත් ෆාවේ رضي الله عنه ودار النبي صلى الله عليه وسلم حديث كوري من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب كادور اوشيك منبر كيها كوده چتوي كادور اوشيك منبر الله اتكا صدقا كفي ميها حلال رزقون اينا هودا فوانما اچكي حلال گتگا هودا فوا اچكم گوانما كادور اوشيك منبر صدقا كوريكم گاويس ولا يصعد الى الله الا الطيب فهي الله حضرة حلال رنگلو اچ نوني نوفلين اگمان کے حرام گتگا هودا فا بس كلا حضرة درما يا ثواب ديومك نوفل لين فإن الله يتقبلها بيمينه فهي الله سبحانه وتعالى صدقه قبول قربانته اكلانگه کنا پڑو اینا اکر صدقات اکلانگه قبول قربانته اکلانگه کنا پڑو ثم يربيها لصاحبها دين صدقات اکلانگه اتر قربا گین قربانته صدقات صاحب میهايك كما يربي احدكم فلوه ايتبامه گتره میهکو اینا گنگوله اهوگه کوඩ දරි අස් විහෙමා ඒගේ දරි තර්බියත් කුරා ෆදයි බොඩු කුරා ෆදයි බුනවේ අරබින්ගේ තෙරේග වරබ් බොඩ රක්කා තෙරේක බොඩු කුර වෙච්චින් අහු අස් විහා කුඩ දරි ෆුලක් එයි අරබින්ගේ තෙරේග එමිහුන් ගෙන්ගුලේ ખાදිමුන්නායි අලුන්නාවෙස් හවාල් නුකො අමිල්ලේ බලහට්ටා බොඩු කුරා එච්චකව වණි අහුගේ විහාමි දරියට එහා බොඩගේ රක්කා තෙරේ වච්චි අරබින්ගේ තෙරේග අහු අස් විහා කුඩ දරි ෆුලක් එයි අම්මකො එමිහුගේ මසෙක්කෙත් හවාල් කුෆවණි खादिमुन ऐकमको मी आहुगे दरी खादिमा सवार नुकुरा एबर ए रक्का तेरे को बला बोडकुरा अच्छे में तिबामे तेरे मियको तिबामे होंगे अस विहा दरी बला बोडकुरा फदइन अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलग सदगा इतुरा गुणकुरब्बा बोडकुरब्बा रक्का कुरब्बानेते ए हत्ता तकून मिथल जबल ए फरबदे फदइन ए अमल बेज्जो मदानते कोचित फरबदे के वेगे मिदिए अल्लाह गमोगा हलाल रिज़्कुन हेद कुरी कादुर ओशेक के मिंबर कादुरेक के मिंबर फरबदे के मिंबर अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकलांग हजरतुगा एच्ची बोडु कुरब्बा मतिवरी कुरब्बा मीहागे खलास तेरे नियक ए सदगातुगा ओज्जकम गवान मेहम ए अमल ए फरबदे बर अमल ए मीहगे हेयकम के मीज़ानुगा किरिගෙන් දාරෝ ए अमल की वरम मतिवरी अमलकमगा वेගෙන් දාන हमें लोब दिजतरी अखुन अख्तुन अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे मगुगा जिहाद आहे
الله موغا هيدكو أهي خاصة كربافكم كفكم غوانما أيوس ماتيوري ثوابي منكم حديث كريم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله الله إيمان بالله موغا أهي قربان كفميها الله موغا جهاد أي أهكي جهاد وربنا دتر فتركم غرام قرائتش ور مهمتش එහෙම ඉෆද එච්චෙන් අල්ලාහ් අට්ටක ખાලිස් කොෆිකම් ගවානම ඊමානන් බිල්ලාහි අල්ලාහ් ඊමාම වතස්දීකන් ලිවඅදිල්ලාහි අල්ලාහ්ගේ වඅදු ෆුල් තෙදුකර හාලුග කාන ශිබ්උහු වරියු ඒ එක් අස් කා එච්චෙසා එකා හුරිහා දකෙච්චෙක මින්බරයි ඒ අස් බෝ හුරිහා එච්චෙක මින්බරයි ඒ අස් වරියුහු වවරසුහු ඒ අස් කුඩකමුදා හුරිහා එච්චෙක මින්බරයි ඒ අස් බොඩකමුදා හුරිහා එච්චෙක මින්බර حسنات في ميزانه قيام الدو هيكم ميزانوغا هيكم غتوغا ايتگدي كيريوت كا هوريها اچ بو هوريها اچ كودكم دا هوريها اچ ادي بودكم دا هوريها اچ اگمانه كي كودكم دا اچ اگ ذاتوغا محشرغا ميدانوغا هيكم تلفتوغا كيريوا گينو اگمانه كي ا منبروگه هيو ධර්මය ثواب وزن كورවෙනකම قيام الدوغا اللهغا مغوغا اللهغا موغا حق جهاد اگ ඒනාගේ අහෙ ඒනා ખાસ කොෆාවාන හැමෙම ලොබේ දෙස්දතේ යහුන් නාෆතුන් නමාද ෆෝගා කුරවේ දිගුර්තකා දුආත වහකස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කුරා හදිස් කුරවේ ඛිස්ලතානි අව ඛිල්ලතානි de kamebbe la yuhafiz alayha abdun muslimun muslimaku ekama rakkaate vechikam gawanama illa dakhala aljanna in allah suwarga nuwaddawa dunu qurban amalwe هما يسير أي ورد دك فسه دكمك ومن يعمل بهما قليل إنما سيدكم عمل كرني ورم مدميك يسبح في دبر كل صلاة 10 كم من فرض نماذج فاتوغا ديه فهر تسبيح كياني ويحمد 10 ديه فار الحمد لله تسبيح كيما سبحان الله كيو ديه فار الحمد لله كياني ويكبر 10 الديه فار تكبير كياني الله أكبر كياني فذلك 500 50 و100 أي ستيك فنساه إجماله كي كم نماذجا 30 فس نماذ 30 فاكا بنقولي ستيك فنساه ستيك فنساه باللسان دومتش ستيك فنساه عددك و1500 في الميزان أي إنها فستيك هيوكم كميزانك هيوكم كميزانك فنرستيك ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه أين ندن تمتشن عرفا تريس هترفار الله أكبر كياني ويحمد 33 أدي الحمد لله تريس تنفار ويسبح 33 أدي تريس تنفار تسبيح كياني فذلك 100 باللسان أي دومتشك عددك ستيك و1000 في الميزان أدي هيكم كميزانك أي إنها دين ميرامي بدارون كمان دوشي من نبي صلى الله عليه وسلم كيفان أقولون مي عدد هم كورباتي كيفان مي عدد إنجيل فرتكم هم كورباتي كمان دوشي من دين سؤال كوري أصحاب يكرون الله رسوله كيف هي دكان تنجا فسيه رجع ميهم يترين يعني عمل كرامهم مدي قال حديث كوري يأتي أحدكم يعني الشيطان تبع من يترين ميه قات الشيطان عاده في منامه أنا ندم وشو نقديك فينومه قبل أن يقوله أنا كلمة كيوم كوري أنا نندوه شيطان ويأتي في صلاته النماذج كن نميتون شيطان أنا كلمة الله فيذكره حاجة قبل أن يقولها دين أنا كلمة كيوم كوري دنيا يكون مس حاجة أنا هندام كودي مسكين أنا نرى نماذج أنا إسام دو كله إما شيطان مهونني ورس سمال وجين أرغون من مفاد كمس كفانتي إما أيوس هيوكم كتيريجا ඉතුරු වෙගෙන් දාගෙන හැම හැම නොබදිස්තරය හොන්න අක්තුම් හේවකම මිස්තකුන්න මගුදෙක්කු ඒවස් හේවකම ගතිරේ ගිවෙන එක හේවන සේහෙන් දෙන ගිරෂාත් දිනු මිස්තකුන්න කියවා දිනු උගන්නා දිනු නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදිස් කරවේ ඉන්න දාල්ල අලල් ඛෛරි කෆායිලිහි යමකෂරම් හේවකමක දලීල් කුරාමිහා හේවකමක මගුදක්කාමිහා ඒ හේව අමල කුල ෆදේ එහෙම වෙගේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බයන් කුරාවන ඉන්න අල්ලාහ ව මලායිකතුහු අල්ලාහ යමකෂරම් අල්ලාහයි මලායිකතුහු حتى النملة في جحرها إما كودمينو هيني إسرمنج هروغا حتى الحوت في البحر قص كاندوغا مهداندن لا يصلون على معلم الناس الخير ميستكنن هيو بس هيو كان انغنا دي ميستكن هيو دعاء قرآن الله ملائكته
adi emme kodawegen hini esormen horo horoga kandugawa mahaddande mistakunna heo for ko demanege heo boy unganna demi honnan heo du'a quran emma heo kom foruma kiyama komme heko skoran jehena kame algon mennak faharega nukore kame algon menge sabum semmiye koffana hem bijja mei wessama heo komge mizanuga borawegen dana kanka algon nimma lamun nabiy sallallahu alaihi wasallam heo komge mizanuga kirigen dane emme heo amal emme matiyoregen amalu goaga bayan koram handan kol difa nimmalan nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kore qiyamah do insana hazir kurevi e insana ya kurimatiga mizan beti enaya nerevene nuwadiha nuwa sijil nuwadiha nuwa fak komme fate enage lolukola gos obala hisabuge bodadi faffutta nerevene enaga nuba amarto go fatta utere ehindu ene kashorwana timanna salamen Allah subhanahu wa ta'ala ene aswar qurbane tibaya timang ilahuge malaikatun aniyawarifa otihe tiba nukuraka mega lifa otihe tibaya ngebes uzuren gebetto mega salame bana ebes uzuren ebes magen ebetto mi amartaka meduga ena dannawane ebes echne te timana salame ban ehindu ena dannawane Allah subhanahu wa ta'ala ena wahi qurbane laka indana hasana timang ilahu hadratuka tibaya hekome be adi tibaya meduga ebes halaga be insaf nukurwene timang ilahu hadrat tibaya be insaf nukurene timang ilahu hadratuka tibaya hekome fatukhruj lahu bitaqa yafaga nervene bitaqa kardas kole fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ega lifawana shahadatu de kalima ena dannawane aluge rabbe men huriha nubakam ge sijillu to kurimatega tiya kardas kolo kom mazanen e honnane efoga Allah subhanahu wa ta'ala ena angawane kurin enge ifade ngamati baya ebbiskara be insaf nukurwe hutte tibaya timang hadratuga miwa heokum gowa ehinduga ekkolange huriha sijillu talleifa anikkolan la ilaha illa Allah ge kalima tawhid kalima shahad dekeme lifawa e kardas kolo anekkolo levi huriha echchige machange kardas kolo ekkolo Allah kalima fulu borwegen daati ene ferane huriha echche boragen dana liwegen dana adi hadis korbi Allah ge ismu fula eku evves echche borwegen nuwane ega anekkolo levi evves echche baru nuwane Allah ge ismu fula bore එම තවහීද් කලිම එයි එම්මෙ මතිවරි කලිම ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ඊමාන් තරිකම තක්වා වරිකම ඉඛලාස් තරිකම කියා ඒ කලිමය හග්ගු අලගොම හේවගතුක අදාකො ඒ ඉලාහා තක්වා රගතුක අලගොම හයා වේති කොෆකම ගානම දෙන් අලගොමන කුරේෆා හොන්න එහෙනියම් ෆාෆතන් අල්ලාහ් ඉරාද් කරවියා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හේවකමගේ මීසානු අලගොන් මෙන්ගේ ෆබ්බුර කරවා ඒ ෆාෆත එකලාංග හුස්සවා තවහීදුගේ කලිමයාගේ සෝබන් අල්ලාහ් අලමෙන් සූර ගොද්දවානේ Allah subhanahu wa ta'ala alamen ekamge he tawfiq member ko devasha alamenge emme fahu bhaki ega matiga alame marweda aqida ki tawhid ga aqida kamga labbashi hada wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.